Kohimen kopara bait ha utrai Jesu Christ. Ngiyos nga naka jimpule beniko naka kita ikikam jongi apostol. U Paulus bakuit ulalong basta. Ulatip yaga philosophy. Ulatip yaga theology. But ulalong uba pule ba. But ulalay sa Greek ha Athens. Athens kalalong ka jaka jongi basta. Jongi philosophers. Kum Aristotle, Plato, yaki bakarao batri jonga partay. Kaba ula poy siya Athens, kaya kabadya hau Paulus bakui. Ula yaki baro bala to ha Athens, ya ublay nung ve. Bad, shipor arpor, ula siya, ya ka jingsta jongu bantreka. Ya umen siyang bakui. Haba ka jingsta marwe jongu jingsta brios tang bantreka, ula kalat shipor arpor siya pamu Jesu Christ. Shimla karen siya pamu Jesu Christ, bala siya iya ubalami pa. Ula karen siya pamu ke baro hakaparshi, siya haka pinwandur bad kine kinom Athens, bad kaya ka jimi kinom Athens kila kintaik no yaw. Namar bale, Paulus bakoi ula pintre kam yaga jabin jogu bain yaga bor jong mensiem bakoi. Shimla shania ya mensiem bakoi. Ula shania yaga jingstart jogu ban pinwandur ban pinyade dur bat kinom Athens. Kane kalonga jimma kabadon hangi bon sin. Haba niyakendo ya ki loki jaw. Haba niyakendo ki ba kraw batri. Lese kilong ki ba kam start ban yangi. Tengi persang kumno. Ngin pinyade batki. Ban ngis tang banong. Hoy ya ka baki batahangi. Bon sin don bon di beriu. Kagane ka juk nila banong. Ki beriu hoy. Ki beriu hoy. Yes people. Nila banong. Kim nang shu banong om de kumne larang yus nguru na gibriu ki batai start yangi syapang ke baro jangga porte ngishu snabja don bon gibriu ki snabja habang yui gibriu ki kran ya ka bamde ki penbrian ya ka bamde lada de ke ba henga senjangi ne ki parlo jangi ngishu snabja ni persamban penhuni ki Paulus bakudo laletik kumbale mangi. Kaya ka bajia kila beno yauna Athens. Kimdon bon ki bru kila budia. Namar bale. Haba ni pendra kam yaga jingstart jongi, jingstart bru ki bru kimdon kam yaga jingstart jongi. Lasa ki shim shipor arpor. Enra kanum nejino. Henry ladangi pendon kam yaga jingstart jongo bale, haga jinglong jongi, haga jingim jongi, haga jingim mensiam jongi. Mensiam bako edon stang banyalam yakum kita ke beriu. Bad ladangi pule shushu nilate Paulus bako haga shiti beningkom shekorinduom nganum krane ye light no shapamu Jesu Christ ubalaya padu balamipa. Nganum kran kano kapang nang ne sakaman. Nang no yo kanega jimpersat nadu ke jingyo mar jongu ha Athens. La on lada ngakran ye ngakran siapa mu Jesu Christ ubalay ya padu belami pa. Nganum kran shu ya ga jing star jonga partai. Umensiam bakuit ulaki kaya. Umensiam bakuit ulapeni hawu lada pi yam kumne lada pi ay kumne lada pi kikai kumne kaya ga jingma ya pi. Yen sekendai iepi da kibriu yen sekendai iepi na bene kadon arjai kijing kendai henre ladang ilong kibriu babat scam batrian ya kijing shisha hakamat kijing shaban ben hakamat kino kijinge utrai unom ino ieni kane kalong kijing mentoi ko himen ko parang yasmo haka gospel minda kasni kaya ka ba Jesus wa Umensiam bakud unsawan unsa hikaya pin adong shadong baru Jesu la
Unsanang hikai yakabang nambat on namlaban on bun ke barom minda namar pindon bor pindon jingsong to pindon jingshempa namar bale umensiam bakut shimla wan hiar happy daka borba ude umensiam bakut unyalam yingi shaka jingmaya babun shapanga bani but kabayade but kaneka kantin kabau jesu la hikai minda kasni don bongi restart Haka por ha his past name alai sau san ki on hoi umensiam bakoi udah hikai ni kum ne te kirastan banwan ra ke jingi kai bakala percaya ka balang heresies batiom bade umensiam bakoi la prasad namar pe hakene ka benta jang ka gospel jisuang kum no ngadang don chibon ban yeto happyendre pinla ban sham menda te kiong kumno menda bon gibru kis no star menda kiong umensiam bakudo la parasad yang menda panshong parashin ram namar ka jingit ka job hato umensiam bakud ulaban parasad ya ka pop umensiam bakud ule kumno haka gospel news no menda umensiam bakudo keren ya ka ba uyos no na upa umensiam bakudo keren ya ka ba uyos no na ujisu Nagata Jisu ongkumno katkaba upa udon kalong ka jonga nagane ka daw ngalaong umensiam unshim nang naka jonga bado netu happy namaru Jisu yasno upa ujisu komo upa ujisu laleya ka monjong upa bado Jisu bado blay upa kilong kaju bado umensiam bakui ulang ukun jong upa bad ujisu bad un kongu yakaba ki betahawu manle unum le eye light no yaka jingi kai jong upa bad ujisu badu mensiam bakui ulang uba wandra yak kubar babana ka benda jogi don bon de berikiom ha minda bale kade ka por ka balang kade ben kella katkum ka jinglong jong ka perte ka minda modern world katkum ka jingroy jong ka perte ka balang ka ateli ka ro ka de ben kella lada kam kella kamla ban imslam bakala kum ka ne ka jim perkat bat kum ka ne ka jingi khai ka balang kala im ar hajar snem palat ar hajar snem Deitang namarba dongi rikoi dongi restart kiba kungu tangya umensiam bakoi de namar ki rikoi kibala shashitam naga benda utrai ujisu angkomno yakaba ngani kai menda pinum snotu endro umensiam bakoi don sanan yalam yepi pensa yo borchushu de umensiam bakoi ula penklai ki apostol Balong ki mater. Udah umensiam bakui, ula ki kaya ki ban betai ki baroba mayan. Udah umensiam bakui, ula penwandur naki posha ki por ya ka jimmane jongi hakabalang. Udah umensiam bakui, ula penmi bon irikoi. Udah umensiam bakui, ula persad ya bon ngot ki rikoi ya ki personal revelation ni on. Ba iki jinguri belai kabangi don hakabalang. Don bon ki beri ki keli. Oh, nang iyo kane ka jingi kai. Haka Bible parte ni mioi. Hoi ko ki men ko para umensiam bakut ula parasad ya ki rikoi na ki po sha ki po. Kumba umensiam bakut ula parasad ya ki nongya tolepa. Bandon bon jai ki jingduai. Haka jingi oi pau kila yo i umensiam bakut ula ai bor namar ha ujisu dan ka bor jong umensiam bakut ngitip ujisu dap da ka bor umensiam bakut ula dua ya ka jingduai priestly prayer dap da ka bor jong umensiam bakut ula penkoi ki bapang ula penim ye ki beya dap da ka bor jong umensiam bakut ula yo i lupa kay ka ban sajia ha ka parte Henry ya kata ka bor kampat don ha ki apostol tat hadu bakilayo pediang ia umensiam bakui hagas ni buram Pentecost nadu kata ka por kilaletik kumbala le ujisu bad kilayana kila pengoy ki bapa kila penim ye ki baya kila pengoy ye ki matla te shua kata kim padon na kata ka ujisu wa ba umensiam bakui un
ialam pi unki kai pi bon ke barot kabangam badi kai menda namar ladanga ki kai menda pimbadla ban shempan bale umensiam bakun paduan hi halo jompi ko himen ko para naga daga daw bon ke bri ki kerle nannong yo ka nega jingi kai ni habano umensiam bakun hi kai lara kawan ke jingi kai bakala herasi ngide ben pinya pere ka jingi kai bakala baro da kaba pension nongerin halor ka surjo mo blai upa namar umensiam bakun laban manra yangi yaka sur persha yaka saindur jungu belai saindur jungu Jesu persha yaka saindur jonga balang kalonga met bamayan jungu Chris lada don kino ki jingi kai bakala kawan changi minda ngide ben sauto kan wanna umensiam bakoi kawanna umensiam baman namal umensiam baman uyale kaju kapor Yarengka kebor namaru Jesu la on la dapat pen ia ka citi jongo Paulus bako de Jesus kaba sipo kadve ter pensalam ia kane baman udan kaju kebor pan pengai biji ki beriu ban kerengi ki beriu ban pensoi ki beriu ban penio ki beriu ia ka pan la da baman u penio hato kalong ka bana wana u bele Yakaba wanna ubele ni deben pidian nakata daw ko himen ko para hagane ka por menda hagane ka poch ka sharke menda what nom ngai be kamda me pigi kon samla pi ki ba wad ke internet pi ki ba wad jingdip na ka internet penya per but tip lupa hato kawanna umensiam bakoy ne umensiam baman Yakaba umensiam yusno na ubele ke unpen pao kive ki jingi kai baro kilongi herasi dinaga daga daw haba ka balang ka yang scam halor ke nongerin ladang yoi bon gibru ki kelon kai tangka we ka daw kimpat kongo yaw mensim bakoi kimpat shashkor yaw mensim bakoi kimpat id yaw mensim bakoi kimpat ya rengka baru mensim bakoi tingi deben bishar yakino ladaka wanna ki bishop negelenda nakino kino ki bru kumbanius mo na Germany naga daga daw nga hikaya piya kane Hinde ben du jingermen tangkawe ni demen sautu umensiam bakoi ulamino na ka jingem chunki umensiam bakoi ulas ngap jar menda lese kila pins ngap jar ya umensiam bakoi ba kila stang ban penin ya umensiam baman hapojoki tengin de ban longi kun ki ba pins ngap jar ya umensiam bakoi hapojoki kam da me hakene ka por jonga jimpan kare Pentecost Penin biang yaw mensiam bakoi ba unduk yalam ingi syaka lendi baba lendi kabakoi bangin num bakala lendi nginum babe ha ka jingim mensiam jani ko Jesu ngis ngongo yame naga benda kanega jingi kai ngin krantang syapang jame syapang ka jingi kai jame kumbau Paulus bakul o nganom kranchu like syapang kano ka jingtip like no yaw Jesu Christ like no yaw Jesu Christ balami pat nagibaya Jesu bayi karko yangi karkod yangi hakamat bon jai kijinge ngilong kiba yang scam naga benda jame enya ro utrai Jesu Christ